Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ole Paul Clark kha December ni khat ni nga ni ani a kumin chunga thlato ber kan lo chuang kai tareng mai tun trum chu Qatar World Cup kai noite kan ngai thla ho vele thung don ani Qatar World Cup tur wanga mi zanga chuang boral na Qatar top official an ram World Cup organization a in nam noi chuan he tournament in buat seina an kalpuina stadium le infrastructure sakna a na thok thizat aron puang chuak ta a na thok tu zalia tanga zanga inkar an thi dia soya ama doha ina an lo puan to a ina tamjok Middle East World Cup masaber buat seina aram dang mi na thokaron kal migrant labor te an enkol dan le na thok tu lo pek chungchang te an dik na chan vo pal zu dan te social na tam hle a Human rights group te chuan na zo ka an che tur thuan soi hial to ramdanga tanga na thokoron lut sang rol te hian tun tournament ata na mamo stadium metro line le infrastructure thar dollar tluk le ding on zani chuang zet manan siamani ma se na thokan en kol dana kalphung mu mal tak aum lo wangte na thokta na himna safety measures an ngai poimo lo wangte in mi zanga chuang zet an thi pha ani Qatar lam hian stadium le infrastructure dang sakna boral hi chiang kuang takin an soidu lova zali atanga zanga inkar vela niang anti thi le hliam zat puan chua hi tun ma in Qatar official te chuan wantlang ma an na tingai lova kum sang ni som pali atanga sang ni som ni pakhat to phlenga Supreme Committee report a chuan tuna World Cup an khelna tur stadium sakle siam thatna an na thok thiza chau an soyani anulama thu chua siamin Supreme Committee chuan Qatar rampu man na thona kai noya thi zong chu sang ni som pali atanga sang ni som ni pakhat inkarin mi zali som pali an ni ati kum sang ni soma FIFA in Qatar hne na he tournament thleng tura arot nuwa khan an ramdin tharnan le World Cup sang ni som ni pahni atana in buat seinan na bul an ran ngala an na thodan system tam tak an ti dang lama chuta chuan kafala employment system an ti chu ti bawane chu chuan na thona mun nei tu te chu na thok te chunga thu nei na zau zok a pe a dan thara chuan an na emo Qatar ram an chua san theile theilo po atelani Qatar hian na thok te tan thlakhat hlo tlem ber pola Qatari rial sangkhat $1 zong chuan dollar zani somsari panga velan pe a na thok te chu an thona hmuna tanga direct a chu tiang ham thatna dong lo te tan eile in le chen na tur allowance pe kangai bokani thina le chet solna laka in venan worker safety rules po update angin anin soya mase mitam tak an thi si safety measures update angin anin soya mase thil mak tak chu na tho ka inhoya thi an tamlu tok hi ni activist chuan doha chu thil tam jok ti turin an nge na abik takin na thok ten an hlo a hun taka an don theinan le na thok tu te ti du da tu te laka an him theinan mala turin an lo ngen photo bokani Qatar World Cup football match chu thu rana data ila mikhwal an thlen dan le an don son dana te social na tam taka meka chuti lai chuan World Cup match khelna tur stadium satu na thok zanga vel zet an boral ti official puana ni tak nu hian ti ati tam zol savani hei hi Qatarin na thok thina chungchanga hian langtlang taka thil kalpui lo wanga ni a ngaidam theilo khopin thil an thupani ti in Londona Middle East na thok pem lut te ta na malatupol Fair Square chuan thu chuan siam helani media interview manga puan chhuaza chiang lo tak ni lovin data dik tak le chui chena uluk tak kan momo ani FIFA le Qatar hian zona tam tak chan turan lanaya chu khoya nge engtika nge le engtin nge heng mi te hi an thi ti te an chung te hian zang la dom na an dongem ti te po atelani anti Qatar World Cup Stadium Middle East boina phaulan na Middle East World Cup masaber chu khovel mun boy ber Middle East politics boina le
in ngir ngau na chu athleng turam Qatar World Cup alang chuak meka stadium chunga le zelan in ngei lo nan phaulang Iran players 10 match an nei lai chu Iran politics boina phaulan nan le an sarkar dawda na lan tir na hunatan an mangani bera Iran fan te chuan an ram chunga clerical hroi tu te hoisen taka dawdal tu norhoi hot te chu an thlop thu an soya Tehran nena inzom na thatak nei Qatar tan po diplomatically thil sensitive takani tunwal ka pa hian Arab team palian tela fans te zinga Palestinian thlop na le an leinat na po stadium a phaulan ani Qatar players te hian Palestinian thlop na armband an reng na sa hle boka tin Qatar in Israel fans te direct ka Qatar an thlolu an phalsak voi khatna ani ve bok Qatari emir po in politics lama thil poimo tak ati a Argentina an hne tumin Saudi flag lan na apholang ve hial bok an rambial in hir ngauna regional tension chu he stadium a hian an lan tir na sa hle soi mai ho lo tur le kaini lampoi na kan lo hriat nei in ang in kop thlop na le homosexuality lam thil ti lan khapani awanga run lui chak reng reng rainbow color ne na ron che chuak khotlangram fans an thanem hle a stadium chunga tanga nor chua nok nok te po vo in thlengin an la omani Middle East ram World Cup thleng ma saber Qatar hi regional maverick angin alang fo Arab ram dang te aya kal rang le danglam deuh angin an lang fo wa Palestinian Islamist group Hamas a bechelem lova ma se tun na ya Israel nen po sumdon na lama inzom na enge mozatan nei thobok Saudi Arabia le atan rol puiram te tan hlawm anga ngai Islamist kalfor te tan Qatar hian platform a pe a chuti rualin Saudi Arabia mel ma Iran ngei po athrian ani heti lai hian he biala US sipai mun puilian ber po Qatar hian a ombok heti lai hian Iran rama buaina chuak chu thlani chuang zet ni to in norhoi hotala ni renga kumsom ni pani mi masa amini chu inchena dan khau tak bo chet na awanga man ani nuwa athi na awanga boina chuak chu Qatar World Cup Stadium chung le pona alang chuak mek kumsom thum mi Iranian American fan Sayan Cross Ravani chuan Iran mi puita thlop turin World Cup a hian local kan du'a achan chu antan thu soi theina hun thatakani ti kan hriat wangani ti in na soya Qatar protest lian tak na yan tum chu an thul le ta zoka mase stadium chunga banner mang le thil dang manga phaulan ani ta thawani November ni nga a Iran le Wales match security da chuan Iran flag le Iran rama nor an hoi hotna thupui meichia nunna zalen na le masa amini ti ziak na ti sat ha tam tak fen te chu security te chuan luan phal lovani in khel zwa hian Iran sarkar thlop tu le dodal tu te in kara ground pona boina chuak zuya Iran lam hian an players te in khel support tura ron kal ni si fen te in kara in thrui po na lian taka oma an sarkar kaldan do tu le sarkar thlop tu te an ni Qatar official pakhat chuan Reuters nena tun na ya Iran ram chunga politics boina chuak wangin Iran nena anin khela ven himna dang siam belani ati material lak sakemo fans temanemo chumi chungchang zona changin organizing supreme committee thupuang tu chuan Reuters chu FIFA le Qatarin thil khaplis Asia chu alhan chhong nge Iran tima po boina achuak na sa a an game masabera Iran rama norhoi hot chu an thlop ti an lantir first match a phei chuan fan ten namhla an sadulawa an match ni na Iran fans te hian an national anthem an sachawani chutiang khop chuan Iran tual chung boina chuan Qatar World Cup Stadium chunga Iran match po akangkai tholenia US le Iran in khel tur thutluk na an siam ma khan US Soccer Federation chuan Iran rama norhoi hotte nena inpum khatna lantir nan Islamic Republic chin chiana tel lavin social media Iran ram flex chu hun engemaw chenan phaulang kha match kha Iran tan tournament poimo na ati zwala Iran clerical hruai tu te chuan hun rei tak chung Washington chu
The Great Satan ti in an lo puang to a tuna Iran buena chuak mek po hi US wangani anti heti lai hian Palestinian flag arrow Qatar World Cup Stadium a le fence zone a te hmu tur a awm fova an national team 10 World Cup khel phalo ma se an flag te chu dor atanga hral chu ani fo bok November ni ruka Australia nen anin khel tumin Tunisian supporter te chuan Free Palestine banner lian takan tar bokani Palestinian national team tana soccer coach Omar Barakat chuan World Cup en turin Doha a akala an flag chu match rang a pholan ani laklu phallo ani lo thu a soya political statement ani a kan chuang hle ani ati in khelthan khata boina a chuak na sa a he in elna stadium chunga hian remna siamna tur thil than khati lan ani fowa chuti lai chuan lung oilo na le in mel mak na lan tir na mun tur ani lo ti in FIFA lam chu an tong chuak chung po in Middle East ram chuan in beinan le lung oilo na lan tir nan an hmang na sa hle ani